Jeste li se ikada zapitali kako sigurno koristiti društvene mreže? Zamislite da je ovo vaš dobar prijatelj, kojeg već jako dugo znate. I svakodnevno se čujete s njim na Facebooku. Odjednom on od vas traži sitnicu, da mu pošaljete novac, recimo 20 ili 50 kuna. Pa zašto mu ih ne biste poslali? Jer je možda riječ o prijevari. Ne bojte se, vaš je prijatelj u redu, samo što on nema pojma da mu je netko upao u Facebook profil ili da mu je ukrao podatke za prijavu. Baš u tom slučaju prijeti vam gubitak mnogo veći od 20 kuna. Kako to uostalom funkcionira? Kako funkcionira prijevara preko Facebooka? Prevarant, skriven iza profila vašeg prijatelja, traži od vas da mu pošaljete 20 do 50 kuna. Ako pristanete, on vam pošalje link na lažnu web stranicu za plaćanje. Na toj stranici od vas se traži da unesete svoje podatke za prijavu u internet bankarstvo. I s računa vam nestane puno više od 20 kuna. Pritom vaš stvarni prijatelj s Facebooka nema pojma što se događa. Kako se zaštititi od prijevare preko Facebooka? Na takve je poruke najbolje uopće ne reagirati. Podatke za prijavu u internet bankarstvo pažljivo čuvajte. Nikad nemojte reagirati na bilo kakve sumnjive očajničke molbe. Način prevare s vremenom se može mijenjati, no nikada nikome ne prosljeđujte svoje podatke za prijavu i ne reagirajte na ponude za instaliranje nepoznatih aplikacija. Ako ste ipak to napravili, možete odmah kontaktirati naš besplatni infotelefon na broj 0800 7890 i blokirati svoje podatke za prijavu u internet bankarstvo. Provjerite još jednom telefonski bilo kakvu molbu vaših prijatelja koja je vezana uz novac. Tako biste i njima mogli pomoći da otkriju kako im je netko upao u profil. Ostale savjete i preporuke u vezi sa sigurnosti možete pogledati na web stranici www.erstebank.hr Sigurnost.